Ovaj video omogućuje vam Medadria. Ćete sjest ovdje ili ovdje? Di mislite da je, ali samo pazite, nemojte slučajno da ja budem kriv, jer... 160 kila. Koliko? 160. 160 kila. garantujem. Dobro, nemojte onda sjest da ne bi slučajno pao. Samo mi se ovako okrenite. Recite, da li bi vi, kako vam je cijenjeno ime, recite... Bogoljub. Bogoljub. Boga Divno. ljubi. Boga ljubite. Bogoljube. Reci. Bogoljube. Da. Bogoljube. Da li vi želite da vam ja dam jedan tretman mršavljenja? Rado bi ga prihvatio. Odlično. Bogoljube. Da li ste spremni surađivati sa mnom, Bogoljube, u ovom trenutku i pokazati svim ljudima kako se gube kilogrami? Dapače, bi. Bogoljube, sekundu. Samo da pogledam na koji način ćemo vam pomoći. Ne, Bogoljube. Svaki pravi psihijatar i psihoterapeut nosi sa sobom svoje pomoćnike. A to su mali psić Marko, vidite ga, i njegova mala pinceta. E sad, kako bi Bogoljube napravili tretman vašeg mršavljenja, vi morate surađivati, odnosno mi moramo uzeti nešto vaše i nahraniti malog psića Marka. Vidite ga. Dajte ga pozdravite. Ćao. Bog. Kako si? Dobro. Bogoljube, reci mi, jesi od uvijek ovako debeo? Jesam. Jesi papao ko mali? Da. Jesi jako papao? Puno. Reci mi, Bogoljube, da li je istina da najviše voliš slušati Jacques Houdeka? Da. Voliš? Da. Reci mi, Bogoljube, da li se voliš družiti oko malih dječjih igrališta i vrtića? Da. Reci da. Uvijek moraš kad ti ja kažem da. Reci mi, Bogoljube, jesi pojeo kojeg malog dječaka? Ne. A zašto imaš ovako veliki trbuh? Jedem puno broskve. Broskve, bravo, Bogoljube. Brosku jedem, Ajoj, kako lijepo. Bogoljube, ajde prije nego što krenemo na jedan tretman, moramo se zbližiti. Može, Bogoljube? Ajde, Bogoljube, evo, idemo, poljubi me. Bravo, Bogoljube, Bože dragi. A još jedan put. Joj, Bogoljube, stvarno si divan i simpatičan čovjek. Ajde još jednu pusticu. Bravo. Znaš, Bogoljube, jako sam gladan. O, šta bi ti pomogao pojesti? Da, evo da ti ja pomognem, ja i psihijatar Sajko, mi moramo napraviti tretman nad tobom ovako, evo. Evo, Bogoljube, sad ti se upoznao sa malim psićem Markom. Moramo uzeti jednu tvoju obrvu. Si spreman? Da. Evo, ja bih molio našu kameru da ovo zabilježimo. Evo, tu je jedna, kao što možete vidjeti, obrva. Bogoljube, spreman? Ajde, daj. Evo ga. I sada ćemo se ponovo obratiti malom psiću Marku. Marko, jesi gladan? Da. Evo ga. Jeste i plaćeni za to. Joj, kako sam se lijepo najeo. Marko, a sada ćete ponavljati za mnom, nakon što sam uzeo dio vašeg tijela, te ćete ovom tantrom, mantrom pomoći da smršavite. Ajmo. Ja, Bogoljub, Bogoljub. sam spreman Sam spreman. smršavjeti. Smršavljeti. Kilu, 2, 3, Kilu, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20. 19, 20. Ali nećemo previše da ne postanem anoreksičan. I sada ćemo za kraj zaplesati Bogoljub, Sajko i Marko. Hej, hej, hej. Hajde, dođite. A malo. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Sada ga pozdravite Marka. Bog. I ajde, uspio to snimiti. Je seri.
Spremamo rekvizit. Sve imate. Evo ga. Gospodin Bogoljub, da li se u ovom trenutku ovog mantranja i tantranja osjećate lakšim? Da. Znači fizički se to ne vidi, ali vi probajte, evo, barem malo skoknuti. Malo. Evo. Gospodin Bogoljub je skoknuo, to znači da je uspio. Gospodin Bogoljub, hvala vam što ste se dali na ovu tantru mantru i nadam se sljedeći put kad se vidimo da ćete imati barem 300 do 350 kila manje. Ne daj Bog. Vidimo se, Bogoljub. Živio. Držite. Evo, poštovano gledateljstvo, dođite i vi. Nemojte mršaviti na glupe načine kao što mršavi Britney Spears, Angelina Jolie ili ostalo. Mršavite na način psića malog Marka i njegove pincete. Lijep pozdrav.